Ja se radujem što ovog prepodneva možemo da proučavamo Božju riječ zajedno. I prosto svaki puta kada otvorimo Božju riječ nešto se posebno desi i to je posebno iskustvo. Ja verujem da je vama Bog progovarao proteklih dana kroz ovu pouku i vi vidite kako su se oni sada vraćali iz tog ropstva kroz vodstvo ljudi koji su bili verni Bogu. Ali ja ću vas sada malo vratiti u vremenu unazad i doći ćemo do onog vremena kada su oni otišli u ropstvo. I do nekih razloga zašto su otišli u ropstvo. U stvari, jedna ličnost mi je bila zanimljiva u zadnje vreme o kojoj sam razmišljao, a to je posljednji Judin car. Car, kako se zvao, da li neko zna? Tako je, car Sedekija je bio posljednji Judin car koji je odigrao ključnu ulogu ono što se dešavalo pre odlaska u egzil u Vavilon. Ali hajde da damo jedan mali istorijski kontekst. Znači, posljednji dobar Judin car koji je na listi careva je bio Josija. Josija je vladao od 641. godine do 609. godine pre Hrista i on je bio mlad čovjek kada je stupio na presto, u stvari bio je dete, samo 8 godina, ali nešto ga je vuklo ka tome da, iako mu je otac bio loš, da je on reformiše Božji narod, da ga vrati na dobre puteve i on se borio protiv idolopoklonstva, sve svoje snage upotrebio da sruši kipove i sve ostalo što nije bilo po Božjoj volji. Nepotrebno je do duše i tužno završio svoj život u jednoj bitci protiv faraona, nije morao da umre tada. Ali, uglavnom, ovaj dobar car koji je počeo značajnu reformu je završio svoju vladavinu 609. godine pre Hrista. Nakon toga dolazi na presto njegov sin Joahaz. Samo je 3 mjeseca carevao, bio je loš car, bio je smenjen, otišao u Egipat, tamo umro, a nakon njega dolazi drugi njegov sin Josin, tako, koji se zvao Elijakim, ali njemu je faraon promenio ime, on ga je postavio na presto i dao mu je ime Joakim, pod kojim imenom je on više poznat, i u to vreme je prvi puta car Navuhodonosor došao kao osvajač na Jerusalim, osvojio Jerusalim, 605. godine odveo neke iz plemićkog roda u Vavilon i tada je i Danilo tako otišao u Vavilon. I on je vladao sve do 598. godine. 598. godine dolazi na presto njegov sin Joahin, koji je carovao samo 3 mjeseca i 10 dana. To je bilo drugo odvođenje u ropstvo. Joahin se u stvari predao i tako spasio grad, ali Navuhodonosor je bio prilično ljut što se to sve izdešavalo i mnogo toga je uništio iz hrama i uništio je dosta tih zlatnih predmeta, specifično se spominje. Nakon njega Navuhodonosor postavlja čoveka za koga u vavilonskim hronikama piše da je postavio čoveka po svome srcu. Ko je to bio? To je bio Matanija. A znate ko je Matanija? Matanija je u stvari Sedekija. Njemu je Navuhodonosor promenio ime na Sedekija. Sad šta znači Sedekija? Sedekija znači Gospod je pravedan. I zanimljivo je da je Navuhodonosor dao Mataniji ime Sedekija. Gospod je pravedan. I tu koristi skraćeni oblik imena JHVH. Jah. Znači, Sedeki Jah. Tako da, znači, on koristi to ime. Očigledno je Navuhodonosor naučio dosta toga od Danila i od njegovih prijatelja i postavio je Sedekiju pod uslovom
da Sedekija bude odan, lojalan i zavetovo ga je Gospodom da će biti poslušan i odan njemu kao Vavilonskom caru. I Sedekija to svečano obećava i on znači postaje posljednji car u Judejskom carstvu. U to vreme Božji prorok koji se nalazi u Jerusalimu je bio Jeremija. Jeremija je već bio čovjek u godinama. On je počeo svoju proročku službu 627. pre Hrista i on je pozivao na vernost caru Vavilonskom, na tome da se ne protive tom caru, već da u miru Vavilona će biti njima dobro, da znači budu poslušni, ali Sedekija je pod uticajem ljudi koji nisu bili skloni da se potčine nekom drugom, da budu potčinjeni narod, odlučili su da podignu bunu i uspjeli su da podbuni cara Sedekiju i on krši svoj zavet prema Vavilonu i na taj način stvara neprijateljstvo sa tim carem i dolazi do vrlo teške situacije u kojoj sada se nalazi njegov narod. Njima nije bilo loše pod Vavilonskim carem i da je on bio poslušan, on je mogao da ostvari značajan pozitivan uticaj na Vavilon i živio bi u miru i bio bi car. Ovako, pošto nije bio spreman da posluša proroka Jeremiju, nego je slušao lažne proroke i vođe naroda koje nisu htjeli da budu potčinjeni bilo kome, iako je bilo apsurdno protiviti se caru Vavilona koji je bio dominantan u tom celom delu sveta, on znači dolazi u jednu situaciju gde se pobunio protiv ovog cara. Odmetnuo se, nije mu plaćao porez i tako dalje. I sada, znači, Jeremija daje svoje savete. Jedan savet je, na primjer, u Jeremiji 21.9, gdje piše: ko ostane u tom gradu, poginuće od mača ili od gladi ili od pomora, a ko iziđe i preda se Haldejcima, odnosno Vavilonjanima, koji su vas opkolili, ostaće živ i duše će mu biti mesto plena. Usput rečeno, Jeremija kao knjiga nije pisan hronološki. On nekada spomene jednog cara, na primjer Sedekiju, ovdje u 21. glavi, pa će kasnije spomenuti Joakima, pa će opet spomenuti Sedekiju, a to su sve carevi koji su bili u tom nekom periodu, ali definitivno Sedekija je bio posljednji. Ali on nekada spomene Sedekiju kao posljednjeg, pa se vrati onda malo unazad u istoriju, pa onda opet ide napred i tako. Čisto da znate da kada čitate Jeremiju, vi nećete naći striktno hronološke zapise onom što se dešavalo, nego više nekako organizovane po onom što je Jeremija smatrao da je značajno teološki. Uglavnom, to je bio savjet. On kaže: predajte se, ko se preda, on će da bude živ, ko ostane u gradu, on će da pogine. Da li od mača, da li od gladi ili od bilo čega. Usput rečeno, grad se na kraju, nakon opsade od neke 2 godine, tako iscrpeo, bili su svi gladni, nisu imali šta da jedu i zbog toga je grad u konačnici bio nesposoban da se odbrani i bio je poražen, osvojen. Tako da Jeremija lepo kaže: neki će od vas poginuti od mača, neki od vas od gladi, neki od pomora, a sa druge strane kaže koji izađe i preda se Haldejcima, koji su vas opkolili. Zašto je bila potrebna velika vera, razumete? Sad izaći i predati se neprijatelju, to znači pokazati veru u reči proroka. Ko sad želi da ide kod neprijatelja i da kaže: ja se predajem? Da li će mi odrubiti glavu, šta će biti? Ali prorok je rekao: neće, nego ćete ostati živi. Ali treba verovati proroku. I sad on kaže: ko izađe, preda se, ostaće živ. I to je bio test za celu naciju. Ko posluša reči proroka, bit će živ. Ko ne posluša, poginuće. I onda kasnije imamo u 32. glavi još jedan
Detalj, kaže, reč koja dođe Jeremiji od Gospoda 10. godine Sedekije, cara Judina, koja je 18. godina Navuhodonosorova. Znači, tu imamo jednu referencu vremensku, to je 587. godina. Vojska je opkolila i tako dalje, to je godina dana preosvajanja. I onda opet vrlo jasno Jeremija kaže šta treba se čini. I sad vi vidite tu jednu situaciju koja se pokazala onako vrlo očigledno. Jeremija kaže jedno, lažni proroci kažu drugo, Sedekija je negde u sredini. U principu lažni proroci i vođe naroda ih guraju da se ne predaju. Sa druge strane, Jeremija, koji je jedini tu stvarni prorok Božji, koji mu daje drugačiju poruku, je suviše onako, razumete, mali glas za njega, on je jedan, da bi on nekako njega pokušao. A opet s druge strane on vidi da sve što Jeremija kaže se zbiva, a ovo što kaže ovi drugi, vidi da su oni i licemerni i da nisu autentičan glas. I ovaj slabi car se sada muči šta da uradi u toj celoj situaciji. Sedekija, kada zagusti, traži od Jeremije da se moli. Na primer, u 37.3 kaže, i posle car Sedekija Jeremiji proroku, te mu rekoše, pomoli se za nas, Gospodu Bogu našem. Znate, kad zagusti, kad je opsada, kad je teško, on traži se uputi molitva, ali kada Jeremija kaže šta da se radi, nikoga ne sluša. Zanimljivo je to kako mi funkcionišemo, tako. Dođe kriza, braćo, molite se Bogu za mene i tako. I kad Bog nekako deluje i kada mi pokaže šta da uradimo, onda mi baš ne bismo to što Bog kaže. Sada, ono što je mene na neki način izazvalo da se pozabavim baš ovom temom su 38. i 39. glava Jeremije. Znači, to je toliko nekako meni bilo upečatljivo, tako je nekako uznemirilo moju dušu da sam ja rekao ovom treba propovedati. I sada, hajde podijelim sa vama tu poruku. Ovo je do sada sve uglavnom bio neki kontekst u kome se mi nalazimo, tako? I sad vi razumete, Sedekija je tu na prestolu, ima pritisak od strane narodnih vođa da stvara pakt sa Egipćanima, da se odmetne od Vavilonskog cara, da ne budu oni robovi i tako dalje. A vidi da je Jeremija u pravu. Sad šta onda čini? Ono što želim da napomenem posebno jeste da je Sedekija imao brojne prilike, ne samo iz svoje vladavine, nego i pre svoje vladavine, da se uveri da je Jeremija uvek govorio istinu. Razumete, uvek je govorio istinu. Na primer, ako bismo uzeli vladavinu njegovog brata Joakima, njemu je Jeremija govorio da ne veruje lažnim rečima da neće doći car Vavilonski, nego da se preda. I to nije želeo da veruje. Na kraju se ispostavilo da je u potpunosti Jeremija bio u pravu. Pošto je to bio rođeni brat od Sedekije, on je sigurno znao celu priču. On je video da što Jeremija kaže, to se dešava. I sad je čudno kako on može da vidi da sve to tačno, ali nije spreman da posluša. I sad, evo da pogledamo neke od tih stihova. Znači, mi ćemo sad malo da se pozabavimo 38. i 39. glavu. Čitamo 38. glavu od prvog stiha. A Sefatija sin Matanovi, Godolija sin Pashorovi, Juhal sin Selemin i Pashor sin Malhin čuše reči koje govori Jeremija svemu narodu, rekavši, ovako veli Gospod. Znači, Jeremija priča svima, i caru i celom narodu. Ko ostane u tom gradu, poginuće od mača, od gladi ili od pomora.
ako otide ka Haldejima, ostaće živ i duša će mu njegova biti mesto plena i bit će živ. Ovako veli Gospod, doista će taj grad biti predan u ruke vojsci cara Vavilonskoga i uzeće ga. I rekoše knezovi caru da se pogubi taj čovek, jer on oslabljava ruke vojnicima koji ostaše u ovom gradu i ruke svemu narodu, govoreći im takve reči, jer taj čovek ne traži dobra ovom narodu, nego zlo. Znači, pošto on ne priča kako nas uši svrbe, krati ga za glavu. A car, kao neka marioneta u njihovim rukama, šta oni kažu? Kaže, šta car može protiv ono što vi kažete, vi ste tu vođe naroda, evo vam Jeremije, pa vi činite s njim šta hoćete. I oni uzmu Jeremiju i bace ga u jamu. Jeremija inače, zovu ga tako plačni prorok, prošao kroz mnogo patnje. Bog mu je u toj fazi kada je njegov narod trebalo da ode u najtežu fazu svoje egzistencije, rekao ti se ne možeš ženiti. Bio je neoženjen, stalno su ga na razne načine zlostavljali i evo sada se on nalazi u jednoj dubokoj jami gdje bi za kratko vreme umro od gladi, od hladnoće, od loših okolnosti u kojima je bio. Našao se tu čovjek koga je Bog pokrenuo, opet ide kod cara, car dopušta da se ipak Jeremija izvadi, da se stavi u neku normalniju tamnicu, ali još uvijek je on zatvorenik. I onda čitamo od 14. stiha šta se dešava. I ovo je meni ono što je tu tako snažno. 14. stih. Kad je tako Jeremija izvučen iz jame, on je bio u tremu tamnice i sad kaže tekst. Potom car Sedekija posla po Jeremiju proroka, te ga dovedeše predan i u treći ulazak koji bijaše u domu gospodnjem i reče car Jeremiji, zapitat ću te nešto, nemoj mi zatajiti. Nekako Sedekija u dubini duše osjeća da Jeremija govori istinu i da on zna šta će se desiti. Što bi on njega zvao, što bi ga pitao da je u to ne veruje? A Jeremija reče Sedekiji, da ti kažem, nećeš li me pogubiti, a da te savjetujem, nećeš me poslušati. Či on kaže, Sedekija, ti nisi čovjek koji hoće da posluša dobar savjet. A ako ti ja kažem nešto što tebi ne godi, pa ti ćeš da me ubiješ. A car kaže, tada se car Sedekija zakle Jeremiji nasamo, govoreći, tako da je živ Gospod, koji nam je stvorio ovu dušu, neću te pogubiti, niti ću te dati u ruke ljudima koji traže dušu tvoju. Tada reče Jeremija Sedekiji, ovako veli Gospod Bog nad vojskama, Bog Izrailjev, ako otideš ka knezovima cara Vavilonskoga, živa će ostati duša tvoja i grad ovaj neće izgoreti ognjem i tako ćeš ostati u životu ti i dom tvoj. Zapazite ove reči. Tako ćeš ostati u životu ti i ko još? Znači, ti i dom tvoj. Znači, spominje se njegova porodica. To je jako značajno zbog ono što ćemo kasnije da vidimo da se desi. Dobro, ako li ne otiđeš ka knezovima cara Vavilonskog, ovaj će grad biti predan u ruke Haldejcima, koji će ga spaliti ognjem i ti nećeš uteći iz ruku njihovih. Znači, pazite sad, on mu kaže ovako, Sedekija, ti si vođa naroda. Od onoga što ti radiš zavisi jako mnogo. Pazi šta radiš. Pitao si me za savjet, sada ti pričam. Hoćeš me poslušati? Pod broj 1. Da znaš, ako odeš, predaš se Haldejcima, bit će živ ti, iako si se odmetnuo, razbesnio si cara Vavilonskog, ipak ćeš dobiti neko pomilovanje i dakle, bit će živ ti i dom tvoj. Dajem ti i tvoju porodicu i tebe samog. Ako ne poslušaš, jasno je šta će biti s tobom i sa tvojim domom,
ali tvoj loš izbor će imati utjecaj na cijeli grad. Drugim rečima, ovaj grad će biti spaljen vatrom. Jer shvataš, Sedekija, kolika je odgovornost u tvojim rukama. Ti ne odlučuješ za sebe. Ti ne odlučuješ da ćeš poslušati reč Božju i kako će se to odraziti samo na tvoj život, nego kako će se to odraziti na život naroda koji je pod tobom. Pazi šta radiš. Pazi na svoju porodicu. Sedekija, slabić, kukavica, razmišlja šta će mu reći narodne vođe, šta će mu reći oni koje je jedno vreme već slušao, pa sada kaže, znate, ja sam išao za nekim lažnim bogovima, ali ipak je Jahve pravi Bog, pa hajde da mi nekako malo to prilagodimo, popravimo. Zato treba velika hrabrost. A Sedekija je tipičan kukavic. I onda tekst nastavlja i kaže, a car Sedekija reče Jeremiji, ja se bojim Judejaca, on se boji javnog mišljenja, on se boji Judejaca koji su tamo već prebegli ka Haldejcima, da me ne prevedu u njihove ruke, te će mi se narugati. Pa to je jako bitno što će ti se narugati. Je bitniji grad, je bitnija tvoja porodica, je bitniji narod ili to što će se oni tebi narugati? Razumete? On neracionalne razloge postavlja kao izgovor. I on se boji, on je tipičan slabić. Beskičmenjak. Jeremija reče, nećete predati, poslušaj glas Gospodnji koji ti ja govorim i dobro će ti biti i živa će biti duša tvoja. Ali Jeremija mu kaže, ni to što nije toliko bitno, da li će ti se neko narugati ili neće ti se desiti. Poslušaj. Ako li neće da iziđeš, ovo je što mi pokaza Gospod. Gle, sve žene koje su ostale u domu cara Judina, to je on, odveše se ka knezovima cara Vavilonskoga i one će reći, nagovorišete i prevarišete prijatelji tvoji. Noge ti se uvališe u glib, a oni se povukoše natrag. Sve žene tvoje i sinovi tvoji odveše se Haldejcima i ti nećeš uteći iz ruku njihovih, nego ćeš dopasti u ruke caru Vavilonskom i ovaj će grad izgoreti ognjem. Tada reče Sedekija Jeremiji, niko da ne dozna za te reči da ne pogineš. Sedekija ne želi da se zna šta Bog o nečem kaže. Jer on je u svom srcu se nadao da će Bog reći ono što on želi da čuje, a pošto Bog nije rekao to, on je već odlučio da neće poslušati šta Bog kaže, pa bilo šta bilo. Zamislite tu suludu orijentaciju kada neko zna da mu se preti životom za njega i za njegovu porodicu, ali radi svoje trenutačne ugodnosti ili nespremnosti da se suoči s nekim drugim ljudima, on će rađe da rizikuje, a zna da je to prilično sigurno i izvesno, jer to kaže pravi Božji prorok, da on ode u ropstvo, da izgubi svoj život, da njegova porodica izgubi svoj život pre nego što će da poduzme značajne korake protiv toga. Odnosno da se ponizi i da izađe pred cara Vavilonskog. Strašno apsurdan tekst i teško razumjeti Sedekiju. I da vam kažem nešto. Teško je razumjeti bilo koga ili samog sebe kada svesno činimo što je zlo. Ili kada svesno greši. I znate, ja sam shvatio jednu stvar, a to je da je greh samoubilačka kategorija. I kada mi činimo ono što je greh, mi postepeno sebe vodimo ka smrti. Ali to često nije samo
istina za nas, nego i za one koji nas okružuju. I njih vodimo ka smrti. Šta piše na svakoj kutiji cigara? Pušenje ubija. Jer to sprečava milione njih da puše. Ja se uvek čudim, kad bih ja kupovao takvu kutiju i piše tamo lepo, pušenje ubija. Ja bih rekao, pa jesam ja normalan, pa što ja sebe ubijam? Ne, lekari, svi odre da mirno puše, kao da tamo piše, pušenje povećava broj vitamina u vašem organizmu, količinu vitamina, C pogotovo, bit ćete zdravi i živit ćete duže. Kao da to piše, razumijete? Ali dok se mi smeškamo kako oni tamo, čudni, puše i idu protiv svake logike, mi isto tako vrlo često radimo upravo stvari koje nas ubijaju i nastavljamo mirne savjesti dalje. Jer u principu svaki greh na neki način nas ubije. Nekada fizički, nekada tako što nas gura ka nekoj vrsti pogrešnih odluka koje će na kraju se završiti tragično. Ja često shvatim kada neke stvari pogrešim da sam napravio korak ka smrti, a ne ka životu. Sad, da vam pročitam nešto. Znači, jel prepoznajete koliko Bog želi da spasi Sedekiju i narod svim silama? Što bi Bog morao da šalje tu poruku? Ne bi morao. Ali Bog ne želi da ostavi prostor da se kaže da on nije učinio sve. U stvari, Bog želi da ga spasi. I sada, Jeremija ga prosto kaže, preklinje, molim te, poslušaj. Ali, evo komentar. Tako čak i do posljednjeg časa Bog je jasno pokazao svoju spremnost da pokaže milost onima koji će se pokoriti njegovim pravednim zahtevima. Da je car poslušao, životi ljudi su mogli da budu spašeni i grad je mogao da bude spašen od velikog požara. Ali pomisao je bila da je on previše daleko otišao da bi mogao da se vrati nazad. On se plašio Jevreja, plašio se ruganja, plašio se za svoj život. Nakon godina pobune protiv Boga, Sedekija je smatrao da je to previše ponižavajuće da kaže svom narodu, ja prihvatam reč Gospodnju, kako je rekao prorok Jeremija, ne osuđujem se da ratujem protiv neprijatelja zbog ovih opomena. Drugim rečima, ne osuđujem se da dalje nastavim ovim putem. Sa suzama Jeremija je molio Sedekiju da spasi sebe i njegov narod. Sa bolom u duši on mu je potvrdio da osim ako ne bude obratio pažnju na Božji savjet, ne može da izbavi svoj život i sve što ima će pripasti Babilonjanima. Ali car je krenuo pogrešnim putem i nije hteo da se vrati nazad. On je odlučio da sledi savjet lažnih proroka i ljudi koje je u stvari prezirao i koji su se rugali slabosti njegovoj u tome što im je tako lako popuštao u njihovim željama. Znači, on je izabrao da se pokori ljudima koji su na neki način i ličili njemu. Mogao je da spasi grad, mogao je da spasi živote ljudi, zbog svoje mlitavosti i nespremnosti da se ponizi, nastavio dalje. I onda čitamo šta se desilo. 39. glava nam opisuje kako se to onda dalje odvijalo. 9. godine
Sedekije cara Judina, meseca 10. dođe Navuhodonosor car Vavilonski sa svom vojskom svojom na Jerusalim i stade ga biti. Znači 9. godine. 11. godine Sedekine meseca 4. 9. dana toga meseca provališe u grad. Znači 2 godine je otprilike bila opsada i uspeli su da uđu. I uđuše svi knezovi cara Vavilonskog i stadoše kod srednjih vrata i svi drugi knezovi cara Vavilonskog, nabrajaju se neki knezovi, nisu im bitna imena, a kad ih vidje Sedekija car Judin i svi vojnici, pobegoše i iziđeše noću iz grada pokraj vrta carskoga na vrata među 2 zida i iđehu preko polja. A vojska haldeska gonjaše ih i stiže Sedekiju u polju Jerihonskom i uhvatiše ga i dovedeše ga Navuhodonosoru caru Vavilonskom u Rivlu, u zemlji Ematskoj, te mu sudi. Sve što je prorok Jeremija rekao da će da se desi, to se tako i desilo i sada ovaj čovek koji je imao priliku da dostojanstveno, prvo imao priliku da je poslušao odmah proroka Jeremiju, da dostojanstveno vlada do kraja svog života. Kada je stupio na presto, imao je 21 godinu. Pred njim su bile decenije gde je mogao da vlada, da je bio veran Bogu. Ali, prvo se pobunio. Nakon što se pobunio, opet je dobio savjet da se preda. Nije htio da se preda. I sad je došlo sve ono što je prorok Jeremija najavio. On dolazi pred cara Vavilonskog. Čemu da se nada? Prekršio je zakletvu koju je položio ime Jahve. Prekršio je reč koju je dao caru Vavilonskom. Bio je uporan do zadnjeg trenutka u svojoj pobuni i borio se sa svojom vojskom protiv Vavilonske vojske. I sad, šta sad? Dolazi pred tog cara protiv koga se pobunio i šta može da očekuje? Prvo je car Vavilonski odlučio da on svojim očima nešto posmatra pre nego što će nešto raditi s njegovim očima. 6. stih kaže: i zakla car Vavilonski sinove Sedekine u Rivli na njegove oči i sve znatne ljude od Jude pokla car Vavilonski. Sve te koji su njega savjetovali, znači Sedekija je postavljen da posmatra i pred njim kolju njegove sinove. Strašno. Strašno. I posle toga kolju sve te njegove savjetnike koji su mu rekli ne slušaj Jeremiju, Jeremiju treba ubiti, sve znatne ljude u Judi koji su išli pogrešnim pravcem. Sada, ono što sam ja postao svestan, znači Jeremija je njemu dao savjet koji mu je dao, on je bio mlad čovek, sa 21 godinu počinje da vlada, 11 godina je vladao. Koliko je imao kad se ovo dešavalo? 32. Tako, 21 plus 11, 32. Da. 32 godine je imao. Koliki su mu bili sinovi? Verovatno negdje između 5 i 15 godina. Ako je vrlo rano stupio u brak. Prvi. Možete li da zamislite horor tog prizora, te situacije, gde dovode tu decu 5, 10, 12 godina i pred njihovim ocem Sedekijom kolju tu decu. Kaže, poklaše njegove sinove. Užasno. Zašto se to desilo? Zato što je Sedekija izabrao da odbaci reč Gospodnju. Ovo je toliko strašno, ja znam da možda bi bilo prijatnije da ne analiziramo sve ove detalje, ali to je sveta istorija zapisana na stranicama Božje reči. I ponekada je dobro uživjeti se u ono što piše,
da bismo prosto razmišljali o tome dublje. Sljedeći stih kaže: iza toga Sedekiji iskopa oči i sveza ga u 2 verige medene da ga odvede u Vavilon. Kao da je potrebno slepog čovjeka vezati, kao da može da pobegne. Ali to je krajnje poniženje, razumete? Iskopane oči mladom čovjeku od 32 godine, 2 verige i on tako kao bedni rob odlazi da umre u ropstvu. Sve posljedica njegove tvrdoglavosti, njegove nespremnosti da se ponizi, nego će da istraje na putu kojim je krenuo. Šta mi možemo da naučimo iz ovog teksta? Šta su neke lekcije koje se nameću? Prva stvar koja je izuzetno značajna jeste: naši životi utiču na živote ljudi oko nas. Niko od nas ne živi sebi niti umire sebi, što kaže apostol Pavle. Drugim rečima, ono što mi izaberemo da uradimo će imati uticaja na našu decu, imaće uticaja na naše prijatelje, imaće uticaja na našu crkvu. Šta mi radimo, to će značajno da utiče na ljude oko nas. Mi ne možemo da kažemo: moj život je moj život, a vi gledajte svoj život. Ja sam primjer i što sam više primjer, to je moja odgovornost veća. Sedekijina mala deca, verovatno još nedovoljno svesna svega, su izgubila svoje živote zbog pogrešnih odluka njihovog oca. Ne znam da li znate, ali Ellen White kaže da će mnoga deca biti izgubljena za celu večnost zbog pogrešnih koraka njihovih roditelja. Da li mi stvarno nekada žrtvujemo svoje sine? Da li dopustimo da odu u svoju sopstvenu propast svojim pogrešnim koracima? Da li mi Bog nekada možda progovori i kaže preko proroka: trebaš da više vremena provedeš u molitvi za svoju decu? Ja kažem: pa dobro, možda bi trebalo. I zaboravim to. Da li Bog nekada kaže: trebaš manje da radiš, makar to značilo i nešto niži standard, ali da više vremena provedeš razgovarajući, igrajući se, šetajući se sa svojom decom? A ja kažem: pa da, zvuči kao dobar savjet. I onda se ništa ne desi. Da li ti možda Bog kaže: moraš pronaći način bilo tako što ćeš tvom detetu posvetiti veću pažnju i više se s njim družiti, ili tako što ćeš biti možda odlučniji, čvršći, da ga sprečiš da upadne u određene zavisnosti, kao što su, na primjer, zavisnost o video igricama. Moraš nešto da uradiš. Tvoje dete ako bude provodilo po 5-6 sati na kompjuteru sa video igricama, to će se loše odraziti na njegov um i na njegov karakter i na njegovu budućnost. Mi kažemo: pa dobro, zanimljiva misao Božja. I onda sve se nastavi kako ide. Naša deca su nekada žrtve onoga što smo mi izabrali. Sedekijina deca su bila pobijena mlada, a mogli su da dožive duboku starost. Jer Sedekija bio s jedne strane kukavica, a s druge strane tvrdoglavac, koji je odlučio da istraje na pogrešnom putu. A da li ponekada Bog nama progovori nešto drugo, a mi kao Sedekija
svojim putem. A pitamo Boga za savjet. Kažemo, molite se za nas Bogu. Na primjer, imam problem sa srcem, visokim pritiskom, dijabetesom. I kažem, braćo i sestre, molite se za mene Bogu. I Bog pokrene nekoga da mi da dobre savete i da mi pokaže neke dobre savete u proročkim spisima koji kažu da bi trebao da prestanem da jedem večeru naveče sam svakako imam viška kila i da izbacim šećer ili možda da izbacim meso. A ja onda kažem, nije ga Gospod poslao. Je tako? A, to ti meni nećeš propisivati. Bog jeste rekao. Prorok jeste rekao. Ali nije te Gospod poslao. Zato što mi ne prija šta mi pričaš. Ili to može biti bilo koje područje. Imam problem sa ljudima u crkvi. Oni su neduhovni, bez ljubavi, netolerantni. I Bog me potakne da pročitam šta prorok piše o tome. I ja shvatim da sam to sve ja. Ja sam bez ljubavi, ja sam netolerantan, ja sam tvrdoglav. Bog mi kaže, ponizi se, budi ti drugačiji pa će oni biti drugačiji. Ja kažem, nije to reč od Gospoda. Oni treba da se ponize, ne ja. I onda tako, znate, vrlo često mi reč od Gospoda gurnemo u stranu jer nam ne paše. Nije to ono što smo želeli da čujemo. Da je Jeremija rekao Sedekiji ono što je on želeo da čuje, da bi on poslušao. Poslušao, rekao, brate Jeremija, da te zagrlim i poljubim, ti si pravi prorok Bože. Tako. Ali pošto to nije njemu se sviđalo, on je to odbacio kao da nije od Gospoda. Draga braće i sestre, mi smo svi tvrdoglavi, sebični, oholi i ne želimo da slušamo. I ako nešto što Gospod kaže je suprotno onom što mi želimo da se desi i ostvari, mi ćemo ići suprotno tome. Drugim rečima, krajnje je vreme da odbacimo i svoju oholost, i svoju tvrdoglavost, i svoju sebičnost i da kažemo, ili ću odražavati karakter Isusa Hrista, biti ispunjen ljubavlju, biti tolerantan, mudar, pozitivan, spreman da odbacujem svoje mane, a ne da ih opravdavam. To je osnovni problem kada mi opravdavamo ono što radimo. I uvijek imamo razlog zašto sad to tako treba. Nekada čak u ime Gospodnje, nekad citirajući Božje proroke, kažemo treba sada to tako biti čvrsti, udariti punom snagom. A u stvari, Bog u tom trenutku kaže, ponizi se i budi ispunjen ljubavlju, pa ćeš tako nešto da postigneš. Znači, bez obzira da su mi tvrdoglavi, ili smo oholi, ili šta god da jest, znajmo da naše odluke utiču na našu večnu sudbinu i na večnu sudbinu naše dece i na večnu sudbinu ljudi koji su u našoj crkvi. Svi smo mi isprepleteni i blizu jednih drugih i svi utičemo jedni na drugi. Zapazite još jedan citat koji želim da podijelim s vama. Ovo je iz Proroci i carevi, originalna strana 440. Sedekija na početku svoje vladavine je imao poverenje babilonskog cara i kao da je pokušao da sluša savjet proroka Jeremije. Da je sledio pošten kurs prema Vavilonjanima i da je obratio pažnju na poruke od Gospoda preko Jeremije, on je mogao da zadrži poštovanje mnogih i visoki autoritet, imao bi priliku da prenese njima znanje o istinskom Bogu.
Drugim rečima, da je Sedekija išao pravim putem, on bi ostao car, imao bi visoki autoritet i poštovanje i prenosio bi znanje o pravom Bogu i Vavilonjanima i drugim nacijama. Tako bi zarobljenici koji su već bili u Vavilonu bili stavljeni na jedno povoljnije mesto i dobili bi mnoge slobode. Ime Božje bilo bi počašćeno naširoko i oni koji bi ostali u zemlji judejskoj bi bili pošteđeni strašnih nevolja koje su na kraju došle na njih. Kroz Jeremiju, Sedekija i cela Juda, uključujući one koji su bili odvedeni u Vavilon, su dobili savjet da se tiho pokore privremenoj vladavini ovih osvajača. Bilo je posebno važno da oni koji su u ropstvu traže mir zemlje u kojoj su bili odvedeni. Međutim, ovo je bilo nasuprot prirodnim sklonostima ljudskog srca. Vidite što je ovo zanimljivo. To da oni budu pokorni, da poštuju svoje pretpostavljanje tamo u Vavilonu je bilo suprotno onom njihovom prirodnom srcu koje je buntovno i koje želi svoje ja da istakne. I Sotona, koristeći ove okolnosti, je prouzrokovao da lažni proroci ustanu među narodom i u Jerusalimu i u Vavilonu koji su objavljivali da će se uskoro slomiti jaram i da će se njihov prestiž obnoviti. I tako dalje. Sedekija je imao sjajnu priliku. Mogao je da bude poštovan car, da doprinese napretku Božeg naroda, da sam ima sinove koji bi bili poštovani, jednog dana verovatno seli carski presto, ali on je izabrao nešto sasvim drugo. Šta se desilo kao posljedica onog njegovog odbijanja da posluša Boga? Prvo, on je doživeo da mu njegovi sinovi budu pobijeni pred njegovim očima. Značajni ljudi u Judi su pobijeni pred njegovim očima. Pobijen je veliki deo naroda. Grad je popaljen ognjem. Hram je tada bio uništen, što se sad ovdje specifično nije spomenulo, ali hram je bio uništen, dokrajčen potpuno. Sljedeća stvar koja se desila jeste da su Sedekiji iskopali oči. I on odlazi u ropstvo i umire u mraku i u tami. Sad, hajde da pogledamo još jedan detalj. Ovo se izgleda toliko strašno i toliko tužno da kao da nema nikakve nade. Šta mislite, da li je Bog želeo spasenje Sedekijino nakon svega ovoga? A Bog jeste želeo. I imaju dva stiha koja bih vam pročitao u ovom kontekstu. Prvi je Jeremija 52:11. Tu piše ovako. 52:11. I Sedekij iskopa oči i sveza ga u dvoje verige medene, odvede ga car Vavilonski u Vavilon i metnu ga u tamnicu gde osta do smrti svoje. Pošto je bio mlad čovek, to je moglo biti dosta vremena. Iako, znate, šta mislite kako se on osjećao tamo? Koliko god je to godina bilo, koliko je živeo u toj tamnici, prvo potpuni mrak, nema očiju. Strašno. Dan, mesec, godina, potpuni mrak. Niko s njim ne želi ni da priča. Živi kao napuštena životinja. U najgorim okolnostima. Šta mislite, šta je Sedekija razmišljao u tim godinama dok je bio tamo? Kao što će Soton imati 1000 godina da razmišlja o svim strašnim stvarima koje je radio, Sedekija je imao, ne znamo tačno koliko godina, da u potpunom mraku, bez mogućnosti da radi ovo i ono, sedi u svojoj tamnici, jede neku
najjadniju hranu, čisto da preživi, i cijeli dan razmišlja šta je moglo biti. Da sam poslušao Jeremiju proroka, imao bih oči, imao bih žive sinove, sve je bilo drugačije. Da li je to bio dobar poziv na pokajanje za Jeremiju? Ja mislim da mu Bog nije mogao dati snažniji poziv nego te godine koje je proveo jedino razmišljajući o svemu što se desilo. I uverio se 100% da je Jeremija bio prav. Ima još jedan stih, Jeremija 34:4, koji je zanimljiv. Možemo 3:4. A ti nećeš uteći iz njegove ruke, nego ćeš biti uhvaćen i predan u ruke njegove ruke, i oči će se tvoje vidjeti s očima cara Vavilonskog, i njegova će usta govoriti svojim ustima, i otići ćeš u Vavilon. Njemu Jeremija u detalje priča šta će da mu se dešava, ali on ne sluša. I na 4. stih, ali čuj reč Gospodnju Sedekija, cara Judin, ovako veli Gospod za te, nećeš poginuti od mača, i 5. stih kaže, nego ćeš umrijeti na miru, i kao što pališ ocima, i tako dalje. I kada je Sedekija sedio u svom zatvoru u Vavilonu, ove reči su odzvanjale u njegovom umu. Nećeš poginuti od mača. Je li mogao Navuhodonosor da ga ubije odmah, da ga skrati za glavu tamo na licu mjesta? Lako. Ali, kao da je Bog odlučio da nakon svih dokaza da mu daje još jednu milost. I da kaže, zabrljao si sve što si mogao da zabrljaš. Ali ja bih voleo da ti dam još jednu šansu. Ovako slijep, ovako bedan, ovako jadan, nisi poginuo od mača, nego imaš vreme da razmišljaš o svemu. I sad da ti kažem, Sedekija svetim duhom, ako se sad pokaješ, bit će velika tragedija što si ovo sve uradio što si uradio, ali ti možeš biti moje dete kroz celu večnost. Možeš živjeti u tim sjajnim dvorovima, imati društvo anđela, imati radost koja se nikad neće ugasiti, i možeš doživjeti oproštenje svega što si zabrljao, a zabrljao si kao retko ko. I to je naš Bog kome mi služimo, koji dok god ima nade se bori i za Sedekiju, i za Pavla, i za Marka, i za Janka. Ne bi li svakome od nas dao još jednu šansu i pomogao mu da se vrati? Dragi moji, mi imamo toliko svetlosti. Toliko su nam proroci govorili ovde, pa i u spisima duha proroštva. Prorok je mnogo toga rekao. Mnogo toga mi malo i zanemarimo. Ali dok je vreme milosti, bez obzira na svu pustoš koju smo možda ostavili za sebe i sve pogrešne odluke koje smo napravili, hajde da izaberemo Gospoda. Hajde da poslušamo njegov savjet. On još uvijek želi da bude s nama celu večnost. On još uvijek želi da nam da taj život radosti u njegovoj prisutnosti. I moja je želja da iz ove priče o Jeremiji i o Sedekiji naučimo veličinu Božje istrajnost da se bori i za one među nama koji smo možda najviše brljavili u prošlosti. I da prihvatimo Gospoda i njegovu ljubav dok traje njegova ispružena ruka i njegovo vreme. Gospode, svaka odluka za tebe je odluka za život, odluka za sreću, odluka za mir, odluka koja nas vodi jedan korak bliže večnosti. Ali svaka odluka suprotna tvojoj volji je jedan korak bliže nemiru, bliže tuzi, bliže patnji, bliže smrti.
Pomozi da, Gospode, izaberemo Tebe. Pomozi da ne biramo onako kako to naše slabo, sebično, oholo srce želi, nego da biramo onako kako Ti želiš, da bismo bili celovečno sa Tobom. Ti na svakom od nas, Gospode, radiš Svetim Duhom, pozivaš nas. Svi mi znamo šta su te karakterne mane koje nas odvajaju od Tebe i koje uporno negujemo jer nismo spremni da ih odbacimo. Vreme je, Gospode, da ih odbacimo. Vreme je da ne idemo stopama Sedekijinim, nego da sledimo vernog Danila koji Te je proslavio i koji je uvek birao ono što bi Ti njemu rekao preko Tvoga Svetog Duha. Danas, Gospode, ja biram da Te sledim i molim Te da svako srce ovdje na ovom mestu dotakneš Svetim Duhom i pomogneš svakome da donese jednu odluku više za Tebe. U ime Gospoda Isusa Hrista se